Vjerujem da nećete nikada pogoditi koje su najbolje Adidas dječje tenisice za 2020. godinu. Ako želite da vaši mališani na nogama imaju lagane, kvalitetne i udobne tenisice, pogledajte šta smo pripremili i priplatite se na naš YouTube kanal Najtenisice. Novi videi, nove tenisice i savjeti o tenisicama stižu redovito svaki drugi dan. A sada krećemo! Pod rednim brojem 10. Dječje Adidas Originals XPLRC tenisice. One su svježi i trkači stil za aktivnu djecu. Sadrže prozračni mrežasti gornji dio i sustav brzih vezica za jednostavno i sigurno vezanje. Reflektirajući detalji omogućavaju vidljivost u tami. Tenisice su vrlo elegantne i udobne. Pod rednim brojem 9 imamo Adidas T-Rex AX2 Klimaproof. Ove tekstilne i sintetičke dječje Adidas tenisice najbolje su za djecu od 4 do 8 godina. Dosta se koriste za planinarenje. Imaju reflektirajući logotip za poboljšanu vidljivost i sigurnost na otvorenom. Potplat je odličan za maksimalno prijanjanje u svim smjerovima. Pod rednim brojem 8 imamo Adidas Racer TR2.0, vrlo udobne i ravne Adidas tenisice za djecu. Izrađene su od visoko kvalitetne tkanine s tekstilnom površinom. Ove tenisice jednostavno su najbolje za sve sportske aktivnosti, kao što su trkaće staze, travnjaci, betonske površine, duge šetnje, pa čak i za po kući. Pod rednim brojem 7 imamo Adidas Stan Smith, dječje tenisice. Adidas Stan Smith nazvane su po teniskoj legendi 60. godina. Njihov sportski dizajn sada je uhodani urbani klasik. Stan Smithice su vjerovatno najuspješnije u povijesti Adidas tenisica jer su prodavane u više od 10 milijuna primjeraka. Njihov lagani potplat je najbolji za šetnju, trčanje, skakanje i druge dječje aktivnosti. Pod rednim brojem 6 imamo Adidas Originals Tubular Shadow C. Oni imaju gornji dio od zrnaste kože s metalnim naglaskom na ovratniku, koji podsjeća na klasični sportski izgled. Mekani tekstil daje nam dodatnu udobnost, dok gumeni potplat osigurava sigurno prijanjanje i trajnost. Fleksibilni trenažeri izrađeni su s mekanim srednjim potplatom za veću udobnost, kako bi se vaši mališani kretali udobno tijekom cijelog dana. Pod rednim brojem 5 imamo Adidas Superstar. One imaju glatki kožni gornji dio visoke kvalitete. Dostupne su u više boja i imaju prepoznatljive 3 sintetičke pruge. Predstavljaju glavne Adidas tenisice zahvaljujući klasičnom dizajnu koji pruža stil i zaštitu. Pod rednim brojem 4 imamo Adidas Shift Run C. To su sintetičke i tekstilne tenisice za oba spola s gumenim potplatom za cjelodnevnu udobnost. Imaju prozračnu mrežastu postavu s pletenim gornjim dijelom. Isto tako imaju elegantan oblik nagih čarapi, veoma su izdržljive te se mogu kombinirati sa bilo kojom odjećom. Swift podižu elemente dizajna iz 80. godina te dodaju moderan osjećaj. Pod rednim brojem 3 imamo Tubular Shadow A. To su tenisice koje imaju specifičan izgled i podsjećaju na zmijsku kožu. Mrežasti gornji dio daje im prozračnost. Njihov gumeni potplat osigurava sigurno prijanjanje i udobnost. Pod rednim brojem 2 imamo Shift Run A. Njihovo mekano oblikovani TPU potporni dio na peti pruža veću udobnost. Imaju vrhunski pleteni gornji dio s potpisom koji pruža prozračnost i mekoću. To je dječja verzija kultnih tenisica za trčanje iz 90. godina. Zanimljivo je jer ih možete jednostavno oprati u perilici ili temeljito isprati, zatim ih osušite na zraku, ali pazite da izbjegavate izravnu sunčevu svjetlost. I pod rednim brojem 1 imamo Adidas Baseline K. Ove po nama Adidas najbolje dječje tenisice izrađene su od kože s gumenim teksturnim potplatom. Imaju Adidasovu naljepnicu na jeziku, a na bočnim stranama imaju poznata 3 prugasta detalja. To je ležerni stil niskih tenisica. Njihov vrhunski stil uklapa se gotovo u sve tipove odjeće. To su udobne Adidas dječje tenisice i po mojem izboru one su najbolje tenisice u 2020. godini. Sadrže puno odličnih recenzija. Kako vam se sviđa top 10 Adidas dječjih tenisica koje smo izabrali? Te tenisice po Adidasovim recenzijama doista su jedne od najboljih za vašu djecu.
Ako vaše dijete ili vi imate jedne koje mislite da zaslužuju biti u top 10, pozivamo vas da pustite komentar ispod videa. Ako vam se sviđa video, kliknite like i pretplatite se na naš kanal jer uskoro slijedi puno novih recenzija i videa. Lijep pozdrav od Vilija i ekipe Najtenisica!